Bariau. It's a 6-part bilingual prison drama. Wedi osod mewn carchar yng Nghymru. Lle mae pobl wrth gwrs mewn am wahanol rhesymau. Dyn ni'n gweld rhywfaint o'i bywyd tu allan nhw pan mae pobl yn dod i ymweld. Mae yna gymeriad sydd yn adnabyddus ar S4C wedi mynd i'r carchar. Unwaith eto, fyddai'n portreadu Barry Hardy. O rownd a rownd. A dyn ni'n dilyn I hanes o fewn y carchar. Swn i'n dweud I fod o'n wahanol iawn I rownd a rownd. A mae'n fyd hollol wahanol. Mae'n themau cry yno fo. Violence. Whew. The iaith yn gref yno fo. Mae gymaint o emosiynau. It's pretty intense. Ond realistic. Mae o'n true to life. It's relevant. It's pushing a lot of boundaries. Because some people have lived such a sheltered life and they can only go off by what they see on TV, so it might as well be realistic. Neu, da chi'n rhoi y neges anghywir ar draws. Script eiddfed dros ben, yn deimladwy dros ben, yn erchyll dros ben, ond eto'n ddoniol. Mae'n full on. Mae gymaint o olygfeydd mawr. It's going to change people's perspective and I don't think they're ready.